Shauba. Sena. Sena Obisase. Nasa Asantehemaa da from Hana Chira. Yase na go from Mahima. Ene Kenya se. Kenya se atwa Asantehemaa. Wo na wo here. Secretary na wo say. Ya de ya se tune kwa kodia. We so. Tune kwa kodia Emmanuel. General Secretary Ashanti Youth. Ayafo. Ade na na wo ya wa ha. Me de usura. Aha. Wonu. Oh. That's. Okay. Wow. Okay. Possibly afa yewura and call socials. Okay. Eti ebowa and kwakwa no. Yewura free socials ba no say da bi. Ya be san furu. Na ya pejam ya no. Asante Youth Association. Okay. Na ya ko e dey independent. That's right. In 1935 and na betini ba ya Asante Youth Association. Okay. Yejuma otumfo eboye na ya so ya kaka ya wo aye Asantehemaa secondary school ne plan na ya secondary school. Wow. So about baby ente ya kan tia bebre ne baby ya kan ente sa bia no no ono na ya tra Asantehemaa na eye ya beka se immigration center. Wow. Asana brawuramu abba kumasimu no. Na ya befene ya quarantine. It won't say that we will Asantehemaa secondary school na ya plan quarantine area. I plan ente. Wow. It wona ayafo. Ya wo ko secondary school na ya secondary school. That's right. It will say Dr. na ne kwaya secondary school. Ono process be okwaya secondary school. Empanyifo bebre. Wow. Ya ma ko jom sabi ebi ya de se fuo mu a na na ya so what ya de eti sabi ya ma ko ya no ko ya ma ko jom ya de ko fuo mu a na na ya de abatire eti sabi wo bo sa ya de sisi na so ebi di wo de be si na so ya se ni na sawo kuma na ebo mu na ma no abatire eti wo bo sa ya de sisi na so eti wo de be si na so ya se ni na sawo ya batire ebo mu no ma no ya di ka ba chia wu ayade ye di da photo mojam ya okuda no ya chai ebe ya amamra ya di ga ba chia wu dan se